Molim vas da pozdravite velikim pljeskom predsjednika uprave Croatia osiguranja, moje osiguranje, sad su mi poslali neku ratu, Damir Vanđelić. Damire, pa da to odmah riješimo u startu. Pa evo, ovo ostavite za šefa, a sve ostalo je vaše. Između ostaloga, s nama je čovjek, pa ja ne znam kada su se dogovarali, moje banke, član uprave PBZ-a, Draženko Kopljar, tata koji koristi e-dnevnike. Ja ne znam, sudit će mi za sukob interesa. Čovjek s kojim isto par godina već surađujem, čovjek koji toliko voli Japance da su se oni zaljubili u njega pa mu prepustili dio toga da organizira i kod nas Hrvata. Inače, profesor u slobodno vrijeme na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, veliki ljubitelj tambure, pogotovo Zvonka Bogdana, Nedeljko Štefanić. Potom čovjek kojega srećem na ovim turističkim konferencijama. Kaže on, ove brojke kažu drugo od onoga što biste vi htjeli čuti, ali čovjek koji osim što voli brojke htio bi da se nešto promijeni, pa zaplješćite partneru u Horvat HDL-u Andreju Šimatiću. I sada, najistančaniji brk digitalizacije, pogotovo kad se tiče strategije stvarnosti. Moj dragi kolega, glavni urednik, pravi pravcati lider, ono što kod nas Hrvata nedostaje, Miodrag Šejatović. Nakon ovakve pohvale, da ja tebi pustim ovo ipak. Ne, možda bude skuplje, a lošije, nemoj. Dobro. Zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem Plamenku što me još jedne godine pozvao da moderiram panel na Danu otvorenih integracija. Mala ispravka navoda, ja vam o digitalizaciji zapravo jako malo znam i onda oni kad meni par mjeseci prije kažu da ću morat opet voditi panel, onda me natjeraju da ja malo nešto o tome čitam i sad imam jednu molbu u pauzi. Ako mi neko može nacrtati blockchain, šta zapravo je, molim vas da mi Evo, dogovoreno. pomognete. Pokušali su neki, ali nisu još Došao sam do 1/2, ali ko stoji iza svega, to još nisam uspio shvatiti. No, dobro. Mislim da smo okupili probranu ekipu osoba, ali i ljudi koji dolaze iz različitih sektora. Dakle, imamo osiguranje, gospodin Vanđelić, imamo bankarstvo, gospodin Kopljar, gospodin Šimatić koji jako radi sa turistima, a sve ostalo pokriva profesor Štefanić. Realni sektor, industriju i tako dalje. U 45 minuta imamo zapravo samo 3 cilja, 3 tematske cjeline. Dakle, prvo bi nas zanimalo od naših sudionika što u ovom trenutku su oni u svojim firmama postigli kad je o digitalizaciji riječ, s kakvim se izazovima susreću i kako ih rješavaju. Drugi dio našeg panela je srednjoročna priča, dakle što bilo oni u svojim firmama, bilo kao konzultanti, bilo kao profesori zapravo namjeravaju učiniti i kakva su im očekivanja kad je o tome riječ kuda ide digitalizacija i kako ju pretočiti u realne poslovne modele, jer mislim da je to zapravo najveći izazov za sve nas, kako neku tehnološku novost pretočiti u održivi poslovni model. I ono što sam ja inzistirao, i mi u Lideru tokom cijele godine to ćemo inzistirati. Ja vas molim da i vi malo primite to na znanje. Dakle, Europska komisija od Hrvatske traži da do kraja 2019. konačno jednom napravi strategiju dugoročnog razvoja. Ja znam da smo svi alergični na strategije, međutim ovo je nešto što zaista bi trebalo kvalitetno napraviti, to je što mi želimo do 2030. godine, a ono što nas može potaknuti kakvi jesmo, to je činjenica da ako ne napravimo taj strateški plan razvoja do 2030. da nećemo moći dobijati nama tako draga sredstva iz europskih fondova.
Dakle, to je treći dio naše priče i tu onda zapravo bih molio od naših sudionika da procjene što će se do 2030. događati u njihovom sektoru, koliko digitalizacije vide u tome i dakle da i ovaj naš skup zapravo ponudi neka od rješenja koja zapravo vlada, to je u Ministarstvu regionalnog razvoja, kod gospođe Žalac zapravo je odaslala i poruku da zapravo u ovoj fazi primaju sve ideje koje bismo eventualno trebali ugraditi u strategiju razvoja zemlje. Još jednom hvala na dolasku, imamo 45 minuta. Ja bih krenuo sa gospodinom Vanđelićem i Kopljarom. Dakle, gospodine Vanđelić, što za tvrtku lidera u osiguranju na tržištu kao što je Croatia osiguranje znači digitalizacija, što znači sve tehnološke mogućnosti koje vam svaki dan vjerojatno dolaze na stol, kako to menadžerirati, što uzeti, što ne uzeti. Gdje ste vi tu? Pa, to je situacija u kojoj zapravo smo u utrci s vremenom. Jel? Digitalizacija, robotizacija i općenito informatizacija u osiguravajućem društvu je ključ jer naš osnovni proizvod je zapravo ugovor o osiguranju. Jel? U svemu tome Croatia osiguranje vidi zapravo jednu veliku priliku. Naime, digitalizacija i ostali aspekti informatizacije našeg društva pružaju nam mogućnost da sustižemo puno veće kompanije. To je game changer stoga što prije je vrijedilo pravilo ekonomije veličine. Što ste veći, pogotovo u osiguranju, a i mnogim drugim industrijama, stvari su bile puno lakše. Sada morate biti brzi, morate biti pristupačniji, klijentu morate omogućiti takozvani customer journey, odnosno njegov put na koji način on komunicira s vama od prijema u osiguranje pa sve do obrade šteta. U tome klijenti danas su izbirljivi. Puno stvari radimo, pa ja na svom smartfonu imam aplikacije koje mi omogućuju da bilo kad, bilo gdje odrađujem određene stvari, da li je to booking.com ili bilo što. Istu takvu aspiraciju imaju i naši klijenti. Dakle, naši klijenti žele brzo stvari, žele stvari praktički 0 do 24 sata, žele biti informirani o mnogim stvarima, a opet s druge strane naša prodaja recimo koja je prva u kontaktu s njima, a nakon toga i štete koje nažalost štete se ponekad dogode i treba ih obraditi, oni koji su u kontaktu s klijentima trebaju digitalnu potporu da bi odrađivali kvalitetnije te stvari. Kod polica prije ste imali odjel i Croatia osiguranje je prije 2 godine imala odjel koji je radio takozvano tarifiranje. To je zapravo usporedba sklopljenog ugovora sa uvjetima koji su trebali biti prihvaćeni u trenutku prihvata rizika. Danas u tom odjelu radi 80 ljudi, radilo bi i manje da je digitalizacija napravljena do kraja, nismo stigli u te 2 godine i to je bio jedan relativno naporan posao, vrlo precizan, koji danas odrađuje zapravo umjetna inteligencija, uvjetno govoreći, jel? I sve se radi digitalno. Također naša prodaja danas, imali smo nekoliko projekata, neke sa tvrtkama koje su danas ovdje prisutne, imali smo VDI, imali smo mobilne urede i direktnu naplatu, dakle danas naš čovjek u prodaji ima kompletno sve aplikacije koje treba i uvid u sve o klijentu, on to nosi sa sobom u torbi, ima tablet, ima automatski POS uređaj gdje može izvršiti naplatu odmah, dakle ne morate doći k nama, mi dolazimo k vama. To je također jedan od ključnih zahtjeva klijenata. Najvažniji zahtjev klijenata danas vam je brzina. Nitko nema vremena. I digitalizacija i zadovoljstvo klijenta, primjerice nama u obradi šteta, ukoliko je obrada šteta brža. A da bi ona bila brža, digitalizacija on tu je jedan od najvažnijih alata. Drugo su procesi. U kom smislu je? Prvo, kroz dokumentaciju. Jel? Dakle, vi danas imate našeg procjenitelja šteta koji više ne radi nikakve bilješke i zapisnike. On tijekom uvida ima automatski transkript koji se izrađuje na temelju onoga što on izgovara. On također odmah na licu mjesta napravi fotografije i uploada ih u naš sustav, gdje ljudi koji to kontroliraju mogu odmah reći u redu ta šteta je priznata, pokrivena je i ovo tu je ili prijedlog nagodbe ako je riječ o starijem vozilu ili ako je riječ o nekom novijem vozilu, onda se usmjerava na neki servis. I on odmah vidi koji servis, koji je slobodniji i pod kojim uvjetima čovjek može dobiti, da li dobiva zamjenski auto, ne dobiva. Jel? To je prije bilo nemoguće. Jel? Morali ste doći u procjenilište, morali ste komunicirati nekoliko puta i tako dalje. Dobro, još samo pod pitanje ono i što je Plamenko u početku govorio.
Nije problem tehnologija kako ljude priviknuti. Kako vi slamate otpore nekih ljudi koji su dugo vrijeme u sustavu za nove procese, za novi način ponašanja? Pa ljudi su racionalna bića. Istina je, oni imaju svoje navike i to ima određenu težinu. Teško je to promijeniti, međutim ako ljudi dobiju nešto bolje, oni će svi se jako brzo naviknuti. Dakle, danas naši softveri koje smo koristili, mnogo od njih i danas koristimo, niti su ergonomični, niti su brzi, niti su intuitivni, niti omogućuju da interakcija s klijentom u jednom koraku se obavi sve. Jel? Dakle, puno više interakcija je bilo i sa klijentima i između sektora u samoj kompaniji. Jel? To sve je njima bilo naporno. Kad pogledate, mi smo uveli sa profesorom smo radili i na Leanu, uveli smo i metodologiju Six Sigma i promatramo sve procese. Oni su preduvjet svake digitalizacije. Jel? Dakle, mi sada roštamo najviše od najkritičnijih procesa prema onim, dakle 30-ak je kritičnih procesa u kompaniji i ako te procese racionalizirate i nakon toga digitalizirate, ljudi će biti jako zadovoljni. Jer stvari rješavate ih onog posla koji je zaista robotski, posao koji je naporan, posao koji je dosadan, ubrzavate im interakciju i nije ni klijentu, kad vi radite s klijentom koji čeka 45 minuta ispred vas, nestrpljivo, a danas je čovjek koji 2-3 minute puno, no? A on nažalost čeka, jer vaš je takav sustav informatički ili imate jedan dio koji nije uopće informatiziran, on mora čekati. Ako to riješite u par minuta, klijentu zadovoljstvo jako raste. Onda i vama raste. A onda nama raste i prihode i dobit. Zahvaljujem za sada. Gospodine Kopljar, dakle slična branša, opet i specifična, imam osjećaj da ipak u bankarstvu digitalizacija još je zahtjevnija, konkurencija još žešća u ovoj fazi. Dakle, gdje ste vi sad tu u PBZ-u? I da to nekako u 40 minuta stavim, ne? Ne šalim se. U 4 minute. Šala mala. Ma ne, to je jedan veliki proces. Ta digitalizacija samo po sebi je jedan buzzword. U bankama su digitalizacije, robotizacije počele prije 50 godina. Prvi bankomat vam nije ništa drugo doli robotski blagajnik. Ma koliko on glup bio. Ali obavlja svoju funkciju. Mi smo puno napravili toga jer smo jednostavno morali, kako vi kažete, tržište tjera, idu drugi, idete i vi, uz one benefite kao što je smanjenje troškova, povećanje kvalitete usluge. Evo recimo samo par stvari. Prije 14 godina su mi digitalizirali interni proces pripreme i održavanja sjednice uprave i distribucije odluka uprave. Sve je to digitalizirano prije točno 14 godina. Prije nekih 6-7 godina smo zabranili interno upotrebu papira za dopise, za prepiske i tako dalje, osim u slučaju kada to traži klijent ili zakon. I onda jednostavno nema papira, sve dobijete u digitalnom. Međutim, to je stvarno jedan mali korak, ta formalna digitalizacija. Iza nje onda idu one prave stvari koje vam opet nude i robotizaciju, automatizaciju nekih poslovnih procesa, što smanjuje pogreške, smanjuje troškove operativne, ali ono na što se mi u zadnje vrijeme, zadnjih 3-4 godine više fokusiramo, to su svakako korištenje tih podataka, naravno u formi big data, jer trebate puno podataka, kako za analitiku, a u zadnjih 4-5 godina i za umjetnu inteligenciju. I mislim da smo mi jedna od tvrtki u našem sektoru u ovoj regiji koja daleko najviše koristi umjetnu inteligenciju. Jel nam možete dati neki primjer? Ovak djeluje Aha. U oblaku. Pa evo, daću vam jedan primjer, recimo kreditni scoring. Vi imate standardne scoring modele koji se Altmanov Z scoring modeli, modificirani ovakav onakav, ili ćete koristiti scoring modele bazirane na machine learningu. Bilo to logička regresija za početak ili poslije stvarni deep learning u kasnijoj fazi kao što mi koristimo. Tako nešto vam omogućuje, evo recimo, bilo koji model koji smo koristili, bio on od onih klasičnih decision tree ili jednostavne neuronske mreže ili recimo duboka neuronska mreža, svaka od njih je debelo outperformala standardne klasične modele.
Znači, to je nešto egzaktno što se dođe i izmjeri. Što to u konačnici zna? To znači da ćemo mi moći prodati više kredita uz manje defaulta, uz manje konačnog troška. Što je u bankarstvu možda dva najbitnija KPI-a? Da imate velike volumene i da imate male troškove rizika. Dakle, kad sam imao kreditnog ovog svog u vašoj banci referenta, mogao sam ga muljati, a sad mi kažete da neću umjetnu inteligenciju. Teško, jedino ako uzmete možda neku nišu gdje još nismo dobro to pokrili, ali ovako kod građana mogu reći da je to dosta dobro pokriveno, tako da non pasaran. Kako? Šta, možete ga snimiti unapred, hoće li vraćati, neće li? Mislim, to ste mogli do sada. Da, ali sa novim, boljim, kvalitetnim algoritmima. Pazite, vi sa logističkom regresijom koja je jako dobar algoritam machine learninga, možemo reći isto umjetne inteligencije, vi možete obuhvatiti samo jedan, ja bih rekao tako, standardan set parametara. Znate, u njemu nema parametara, on ide toliko i toliko često na benzinsku, troši prosječno toliko, ide, znači nekakav behavioral stvari se te i mogu, ali puno teže i manje ubacuju u logičku regresiju nego kroz deep learning. Samim tim imate model koji vam je kvalitetniji, koji radi manje pogreške. Svaki model radi pogrešku, čovjek radi najveće pogreške, naravno, a svaki drugi algoritam što je bolje radi manje pogrešaka. Što radi manje pogrešaka, vi ste uspješni poduzetnik. Dobro, moram priznati da baš nisam sretan da sve o meni znate. Ovaj GDPR što sad dolazi u obzir, hoće vam to napraviti? Pa ne, pazite, GDPR, naravno, banke će poštivati GDPR i uskladit će se prema njemu, ali to vam je minimalno, već banke su već i tekako kontrolirane po pitanju baratanja podacima. Znači, nije to samo set zakona vezan uz zaštitu osobnih podataka, tu je još i zakon o kreditnim institucijama koji se ima bankovnu tajnu, nekakve posebne definicije. Znači, mi nismo Facebook, mi baziramo zapravo naše poslovanje na povjerenju građana. Znate, što vi radite sa svojim novcima i ono što se ispovijedate, to su vam dosta slične kategorije. Tako da po pitanju GDPR-a mi koristimo podatke isključivo za one potrebe. Znači, po zakonu ja mogu koristiti vaše podatke, ne da ih moram koristiti da bi procijenio vaš rizik. Ako ih ne koristim, neko procijenim, dođe HNB, oduzet će mi licencu. Dobro, zahvaljujem. Samo jedna mala moje iskustvo od prije 3 dana. Istekla mi je u jednoj banci, nije vaša banka, istekla mi je osobna, morao sam staviti novu osobnu, traže moje podatke neke i ok, ja dam podatke. Nakon toga osobna bankarka traži OIB moje supruge. To sam se zahvalio i rekao sam... To sigurno nije PBZ. Ne, nije, ali sam se iznenadio da, dakle, u bankama ima i toga. No dobro, o PBZ-u možemo još. Prije nego nastavimo sa gospodinom Štefanićem koji već bi htio nešto reći i tako dalje, ali profesor ostavim za kraj jer oni ispod 45 minuta to ne ide. Ja ću i komentirati što li kaže, jel? Da, tako je. Gospodin Šimatić, dakle, vi ste dosta angažirani, pogotovo u Istri i u dijelovima Hrvatske, na, da tako kažemo, digitalizaciji turističkog sektora. Koja su vaša iskustva, dakle, u kom stanju je, dakle, digitalizacija turističkog sektora? Gdje smo tu sada? Koji su tu najveći problemi, odnosno izazovi na koje ste naišli? Zapravo turizmu je jako zanimljivo. Jer s jedne strane turizam konkurira na globalnom tržištu. Svi žele dovesti neke UK, svi žele neki iz SAD-a, bogate Kineze i slično. Znači, postoji nekakav standard očekivanja koje moraju zadovoljiti u digitalnom smislu. A sa druge strane, budimo realni, nama se turizam poprilično događa. Znači, to je nekakva inercija i nama dolaze dvoznamenkasti rast iz godine u godinu. I sad tamo možete zamisliti kako postoji različitost. Neko želi nešto napraviti, neko ne želi nešto napraviti. Ovdje ima jako pozitivnih primjera. Znači, pogotovo recimo u javnom sektoru Istra prednjači, iako već ima svoju digitalnu strategiju, Zagreb kvalitetno radi na digitalu, naši susjedi Slovenci su jako napravili kvalitetan iskorak, tako da u svakom slučaju postoji pozitivnih primjera, postoji negativnih primjera.
Ali ono što bi ja u principu htio zaokružiti, ja se slažem da je jedan način digitalizacije jedan veliki buzzword. Ono kako ja gledam digitalizaciju je neka vrsta restrukturiranja za novo digitalno doba. I da se tom procesu treba zapravo pristupiti sveobuhvatno, što rijetko ko radi. Kad kažem sveobuhvatno, mislim da to nije samo kupnja nekog IT rješenja, već je to tehnologija, procesi, kako je gospodin Vanđelić rekao, i kompetencije. Znači sve to zajedno zaokruže, da imate i na kraju dana ljude koji to rade. Tako da, ali apsolutno se promjene neke dešavaju. To je pozitivno, vidi se recimo da se uprave integriraju nekakvi chief data officeri, chief technology officeri, information officeri i slično. Tako da to je apsolutno jedan pozitivan trend. Dobro, imate li neki baš konkretan primjer, ne morate navesti općinu ili firmu, ali kako to u praksi izgleda? Pa imam vam primjer u kojem vam kvalitetna kompanija kupuje puno kvalitetnih rješenja, različitih najboljih na tržištu, a gdje zapravo organizacija međusobno uopće ne funkcionira, ne pričaju i ne koristi se puni potencijal toga. I šta vi onda radite? U svakom slučaju je preporuka da se ide sa izradom jedne digitalne strategije, kako ja to volim reći, koja bi u principu problem sagledala sveobuhvatno. A s druge strane imamo jedan kvalitetan primjer isto iz javne uprave, ali nije odavde iz Hrvatske, gdje je turistička zajednica integrirala digitalnu marketinšku agenciju u sebe. Znači šta to znači? Oni imaju 3 svoja zaposlenika i imaju 3 zaposlenika koji su kontinuirano zaposlena iz digitalne agencije. I postoji kontinuirana rotacija, a samim time i kontinuiran prijenos znanja iz digitalne agencije i interni prijenos znanja na interne zaposlenike. Tako da se grade te kompetencije kontinuirano. Dobro, zahvaljujem za sada. Profesore, vama je ostao realni sektor. Mi smo imali jednu konferenciju, imamo je i ove godine, dakle, industrijska revolucija, 4.0, pa smo zaključili da teško ići na 4.0 kad veći dio hrvatske industrije nije ni 2.0. E sad, to je bilo prošle godine, jer se onda do danas nešto promijenilo? Pa evo, svakako da se nešto promijenilo, a mislim da i dosta se toga promijenilo, jer smo mi 2016. godine razvili našu nacionalnu platformu za digitalizaciju industrije. Iako se čini da se sve stvari sporo odvijaju, ali smo morali prvo napraviti taj bazni posao i kolega Radoš je sa svojim timom napravio jednu izvrsnu strategiju projekcija što bi se trebalo događati s našom industrijom do 2020. I mi smo vaš rad koristili za rad znači za izradu naše nacionalne platforme. Situacija je sve bolja. Vidjeli smo gdje su problemi hrvatske industrije. Hoću reći da mi je jako žao što su rezultati koje ste nam dali iz DESI indeksa, što nam je gospođa Irina predstavila, dosta slabi. Vjerujem da će doći vrijeme kada će Republika Hrvatska otići prema tamo boljim onim brojkama, da ćemo vrlo brzo otići prema brojkama 19, 18, 17 i tu je uloga industrije vrlo važna. Nažalost, nacionalna platforma koju smo razvili 2016. i predstavili u Briselu nije još prihvaćena kod nas u Republici Hrvatskoj. Zašto to nije napravljeno? Vrlo jednostavno. Nije uspostavljeno nacionalno vijeće za digitalnu ekonomiju. I to je jedini problem zašto je nismo napravili. I sad imamo situaciju da radimo po našoj nacionalnoj platformi koja nije prihvaćena. Počeli smo po njoj razvijati i strategiju i sad evo čekamo da se, mislim da će krajem 3. ili početkom 4. mjeseca će biti uspostavljeno nacionalno vijeće za digitalnu ekonomiju i da će se onda prihvatiti nacionalna platforma. No u Europskoj komisiji gdje sam ja član radne skupine za digitalizaciju industrije, mi radimo po našoj platformi i sada ćemo vrlo brzo u Parizu idući tjedan predstaviti rezultate hrvatske industrije. Ja sam stvarno optimist po pitanju digitalizacije industrije. Vrlo je važno da taj posao odredimo kako spada, jer će onda i osiguravajuća društva i banke i vi u turizmu imati velike efekte od toga. Današnja konferencija koja se ovdje održava ima u svom dijelu integraciju, pojam integracije. Vrlo je važno da se na toj platformi digitalizacije i napretka Republike Hrvatske svi međusobno povežemo i damo puni doprinos razvoju našeg društva. Dobro, međutim, dakle, kad gledamo nekog realnog poduzetnika,
iz realnog sektora. Evo, ja sam jutros, Lider je imao predstavljanje svog 3. godine izbor najboljih proizvodnih investicija, biramo proizvodne investicije i onda se razgovarate s tim ljudima, dakle to su ljudi koji su recimo dosta njih pogođeni direktno ili indirektno Agrokorom. Pitanje u bankama kakav će biti njihov skor nakon nagodbe, prije nagodbe i tako dalje. Nemaju dovoljno ljudi za ono što rade svaki dan. Na tržištu je inozemna konkurencija sve žešća. Kako se oni stignu uopće baviti digitalizacijom, pratiti sve novosti koje se pojavljuju? Dakle, vi ste u kontaktu s tim menadžerima. Kako to izgleda u praksi? Jel oni odustanu zapravo na kraju? Ili odaberu, ne znam, ono... Ne, oni su svjesni da je industrija 4.0 velika prilika za njih. I kad uđete u naša poduzeća, u 80% poduzeća industrijskih, vidjet ćete da to nije na nekoj zadovoljavajućoj razini. I sam indeks spremnosti naše industrije i naših poduzeća za industriju je vrlo nizak, oko 2,15. I svjesni smo da bi opstali na tržištu, da će se morati pozabaviti sa pričom digitalizacije. Ali još jedna stvar, da bi opstali na tržištu, morate se kontinuirano usavršavati. Menadžment svake tvrtke zna da mu je to jedan dio posla na koje mora skoncentrirati i fokusirati svoju pažnju. Kad radimo sa kolegama iz industrije, nalazimo na vrlo dobar odziv. Tu nam jako puno pomažu i ovi natječaji Europske unije na području IRI projekata, koji su vrlo, vrlo važni i zbog pokazatelja ulaganja u istraživanje i razvoj, koji je jedan od 5 pokazatelja vrlo važnih po kojima Europska unija prati razvoj industrije. Sada su u središtu, znači IRI projekti, odvojena su vrlo jaka sredstva, odobreni su jaki projekti primjenom kojih će poduzeća ići prema naprijed. Europski fondovi su dobra prilika, omogućavaju poduzećima pa čak između 50 i 80% ulaganja koje dolaze iz Europske komisije. A ja ću sad reći i da na našim sastancima Europske komisije govorimo da svaka osoba, svako poduzeće, bilo malo, srednje, veliko, mikro, ako želi se digitalizirati, ako želi se modernizirati, da će imati priliku. Osim ovih naših fondova koje imamo na raspolaganju, ovih 10 i nešto milijardi, postoje još fondovi u Europskoj komisiji koje ćemo početi isto također koristiti. Dakle, oni žele unapređivati se, znaju da tu bitku moramo odraditi, pa evo ja ću reći do 2020. negdje 30% ih se mora digitalizirati, a i po planu, akcijskom planu naše nacionalne platforme to je i predviđeno. Dakle, mislim da su rezultati koji dolaze, a i primjeri koje ćemo predstaviti u Parizu pokazuju da se naše tvrtke, mlade ICT tvrtke imaju već rezultate koji su jako, jako dobri. Evo, malo optimizma, hvala vam na tome. Gospodin Vanđelić, vrijeme nam dosta brzo prolazi, mislim da je zanimljivo, pogotovo sa konkretnim primjerima. Dakle, Croatia osiguranje sljedeće 3 godine, koliko je tu unutra digitalizacija, šta vi tu očekujete? I ovdje zapravo su vjerojatno dosta njih koji bi vam rado ponudili svoje proizvode i usluge. Pa u našim budžetima i u našoj strategiji do 2022. godine otprilike godišnje izdvajanje za ukupnu informatizaciju, dakle hardware i software i procesi, iznosi negdje oko 2-3% našeg ukupnog prihoda. Znači razgovaramo o tome da je to nekakvih 70 do 100 milijuna kuna godišnje. To su teške odluke. Neke transformacije ne uspiju, čak što više u nekim segmentima mnoge ne uspiju, tako da je to dosta izazovno. Mi si to ne možemo dopustiti jer smo na razini svijeta relativno mala kompanija. Tu smo ugroženi, no međutim moramo biti brži od mnogih i tu će biti izazovnije zato što ćemo morati, da bi ostvarili određenu kompetitivnu prednost, ulaziti u neke tehnologije koje mnogi nisu još isprobali. To je, s jedne strane to nam je prednost jer ćemo
biti brži od mnogih velikih kompanija, ali to je veliki izazov. Na primjer, imate neku tehnologiju ili je to čekate? Ne, imamo, ali ne bi sam htio o tome govoriti. Moje pitanje, ovako kao amatera, vjerojatno vam svaki dan, pogotovo i vama, gospodine Kopljar, dolaze sa ponudama najnovijih tehnoloških dostignuća, tehnologije i tako dalje. Kako se odlučite što uzeti, što ne uzeti? Gospodine Kopljar, možete vi, vama je to bliže. Nažalost, tu imamo malo problema, jer moram reći nema dovoljno ponude na tržištu. Nisam mislio samo na gotova rješenja. Pazite, PBZ radi implementaciju digitalne transformacije koja je u našem, kad govorim na nivou grupacije Intesa São Paulo, ima prezentacija na web stranicama, 4-godišnji strateški poslovni plan gdje je digitalizacija nastavak njen broj 1. U implementaciji te digitalizacije za ovu regiju IT PBZ-a je nositelj. I mi tu zapošljavamo svojih 200-tinjak razvojnih inženjera i još 100 inženjera partnera i još negdje otprilike 25 kompanija koje nam na različite načine pomažu u toj digitalizaciji. Pa evo sad ću vam reći, recimo jedan mali, ako neko bi rekao nebitan sustav, onaj za redove čekanja u poslovnicama, koji je razvijen kod nas, ali recimo one LCD komponente radi jedan obrtnik iz Varaždina, hardware interface koji je ujedno i server King, a kompletnu integraciju kad to radimo u Beogradu, recimo radi King ICT. Znači mi za sobom vučemo dosta hrvatskih firmi i mogu vam reći da je najveći problem ne to ovi spameri koji dolaze sa kojekakvim rješenjima, recimo ja sam sebi savio GDPR, odmah ide u spam, kakav god mail dođe. Zašto? Pa zato što ne nude ništa, ne znaju ni zapravo koje su moje potrebe. A zapravo je najveći problem unutra. Znate, to vam je, jedan je ovako rekao, ok, mi imamo jedno rješenje, ali ono nije multi-language, pa možemo mi uzeti multi-language modul iz vašeg rješenja. Znate, kad vam dolaze ljudi s takvim nebuloznim predlozima, onda, a pravih ponuda zapravo, ja to moram reći, nedostaje, jer u Hrvatskoj, kada govorimo o tvrtkama koje mogu podržavati velike enterprise sustave, pogotovo kako mi imamo nekakve internacionalne projekte, to vam se priča svode na prste jedne, ajmo da kažemo 2 ruke nategnuto, ako nemate sve prste. Drugi problem su naravno kadrovi. Ja trenutno imam otvoreno, evo, slobodno izvolite, znači imam negdje 40 radnih mjesta inženjerskih, uglavnom developerskih. Da, zapravo vi sad pokušavate oteti drugima ovoga. Ali, da se vratim na to, znači, evo, svako ko ima konkretan prijedlog, welcome, s tim da, kažem, mi uglavnom radimo svoj sustav kao kod i na to onda integriramo razno. Može cloud, može neko tuđe rješenje, sve ok, ali stvarno kvalitetne ponude nedostaje. Dobro, dakle, sljedeće 3 godine da budemo... Pa da, ja sam rekao ove sljedeće 3 godine mi zapravo nastavljamo, samo što kažem, mi smo trenutno pokrili uz Hrvatsku, Mađarsku i Egipat, uključujemo Albaniju i do kraja godine vjerojatno još Sloveniju, Srbiju i Slovačku. Okay. To je 7 zemalja, znači nama je digitalizacija osnovni fokus. Naravno, pored onog osnovnog, ne smijemo mi sad ići u digitalizaciju i onda dovesti firmu u bankrot. Hoću reći, prvo i osnovno je da firma funkcionira kako treba i da svaka lipa uložena u digitalizaciju ima svoj povrat. Bilo to za 3 mjeseca ili 3 godine, ali da je dio jedne strategije. Puno hvala, inače čekam ja još 3 godine pa ćemo vidjeti je li ona umjetna inteligencija smanjila broj nenaplativih kredita ili nije. Evo ja ću vam nešto reći, mi smo već napravili takvu analizu jer imamo u jednom portfelju tamo već više od 4 godine radi se isključivo na bazi umjetne inteligencije i kada računalo kaže ne,
onda je to eskalacija, znači može se eskalirati, pa će onda gore neki veći direktor recimo to promijeniti u DAO uz nekakve dodatne preduvjete. Ovako sada tražimo egzaktnu formulu da je izrazimo, ali postoji ovako umiješanost čovjeka u donošenje odluke utječe na default kredita i to sa kvadratom. Opa. Tu vam mogu ja pomoći budući da mi pružamo osiguranje kredita, takozvano Credit Default Insurance and Credit Protect Insurance. Dobro. I pratimo banke i u regiji, ali naravno i naše koje pokrivamo. Banke koje su usvojile na digitalan način, dakle na računalni način procjenu rizika u 98 ili 99%, a vrlo mali upliv čovjeka, te banke imaju 2,5 puta manje. Odnosno 2,5 puta manje loših nenaplativih kredita. Jer ti loši nenaplativi onda dođu k nama u portfelj. Aha, onda ste vi Tako da to jako dobro pratimo. Kud ide ovaj svijet? Da. Ne možete više pošteno ni prevariti banku. A ne, onaj ko misli da je digao kredit, a nije kreditno sposoban, nije on prevario banku, prevario je sebe. Slažem se. Banka će to progutati, a on će puno platiti. Da. Ali zato imamo vlast koja pod pritiskom oprašta dugove, prema tome sve na svom mjestu. Profesore, vi ste htjeli komentirati? Htio sam reći, ni kod nas više nema raspoloživih inženjera. Sve što mi dođe na 4. godinu već dolaze tvrtke i traže naše studente. Oni znaju da su moji studenti naučili ona znanja koja su potrebna za digitalizaciju. Kolega Vanđelić je rekao da primjenjuju Lean Six Sigmu, pa evo baš na tim principima se zasnivaju i elementi, pa ja bih rekao i strategije digitalne transformacije industrije. Ona se sastoji od 2 dijela. Sastoji se znači lean transformacije i digitalne transformacije i svaki od ovih dijelova je podijeljen lean u 5 koraka, digitalizacija u 7. Znači to je nešto što smo morali napraviti da se pripremimo za modernizaciju industrije. Ja sam, što se tiče ovih, što ste rekli, rješenja gdje se mogu naći u Republici Hrvatskoj, mi smo stvarno kroz ovih zadnjih nekoliko godina prošao sam sve krajeve Hrvatske, vidio sam jako puno poduzeća, surađivao sa puno poduzeća i mogu vam reći da smo naprosto izuzetno talentirana nacija, imamo vrlo kvalitetne ljude, rješenja, veliki broj rješenja potrebnih za digitalizaciju imamo kod nas. Kada smo bili prošle godine na Stakeholder forumu u Essenu i kada smo otišli u tvrtku pametnih senzora, tada sam mogao vidjeti kolika je snaga digitalizacije. Mislim da i naši resursi ovdje u Republici Hrvatskoj, poduzeća koja se ovdje nalaze, mlada start-up poduzeća poput King ICT-a i ostalih, mogu naći i pronaći i stvoriti rješenja koja su sasvim dobra da se digitalna transformacija u Republici Hrvatskoj može dobro provesti. Još jedno potpitanje, vidimo da to je postala uobičajena tema, nedostatak radne snage. Robotizacija može li zamijeniti u industriji nedostatak radne snage? Ja nisam pobornik priče zamjene radne snage. Ja samo zastupam sistem da radna snaga mora raditi, prvo mora se na svom radnom mjestu bolje osjećati, moramo im osigurati da budu uspješni, što više ih educirati, a zadatak robota je da obavlja one vrste poslova koji su na neki način teži radnoj snazi, koji zahtijevaju da ljudi rade u nedobrim uvjetima, hladnoći ili tako nešto, ili u slučaju kada su takve situacije da nema drugog rješenja pa onda morate koristiti robote. U priči naše nacionalne platforme je čovjek na prvom mjestu. Znači, cilj uopće nacionalne platforme, a i kasnije strategije, kako osigurati ljudima bolje uvjete, bolje radne uvjete, bolje životne uvjete i na taj način želimo i tako razumijemo priču digitalne transformacije. Ali evo još jedno potpitanje. Znamo Gaussova krivulja i tako dalje, znamo kakav je raspored ljudi što se tiče njihove inovativnosti, onih 16%, dakle oni koji su ili inovativni ili brzo slijede.
Mislim, ako robot, imate dio ljudi koji jednostavno nema kapacitet raditi ove složene stvari, koje su za jednostavne stvari. Šta ćemo s njima? Pa jednostavno, ja opet kažem da smatram i oni koji se nalaze na lijevoj strani Gaussove razdiobe imaju mogućnosti uz dobar edukacijski proces da se taj sustav pomakne više u desno. I nekako bih molio direktore tvrtki, naše političare da razmišljaju o tome da je osoba vrijednost i da moramo ulagati u edukacijski sustav kako bi omogućili da te vještine usvoje. Kada smo radili na primjeni Leana u našim poduzećima, mi smo vidjeli da oni koji su se činili da su dosta lijevo i da imaju malo slabije vještine, ako ste u njih uložili dovoljno i znanja i edukacije i volje, ako ste ih motivirali, pokazalo se da su ti ljudi kasnije postali predvodnici primjene Leana u poduzećima. Nije. Evo, ja ću reći primjer Končar energetski transformatori. Čovjek koji je radio na stroju, na odrezivanje lima, jednostavno 4 smjene, bio je, prepoznaje Lean kao jednu metodologiju koja mu može pružiti neke dobre mogućnosti. Kakva je situacija danas? Danas je član tima za Lean i digitalnu transformaciju i poslovnu izvrsnost u KPT-u. Ima još puno takvih primjera. Probat ćemo ga naći, to je hvala u Japanu, evo da vam odmah kažem, u Japanu vam nema ni jednog radnog mjesta koje je manje vrijedno. Kada smo bili na Expo u Japanu, čovjek koji je radio pored lifta, pomagao je da uđemo u redu u lift, on je taj posao shvaćao kao nešto izuzetno vrijedno. I to sam naučio u Japanu. I to je nešto što bi morali početi kod nas primjenjivati. Zahvaljujem što ste podijelili svoje iskustva, neobična i malo ste možda meni razbili neke predrasude. Hvala. Gospodine Šimatić, će u turizmu raditi roboti? U turizmu će se dešavati stvari. Evo, baš danas ujutro sam čitao dokument od World Economic Foruma da će 1000 milijardi dolara benefita doći iz digitalizacije industrije avioprijevoza, turizma i travela. Znači, to su ogromne brojke, a 300 milijardi će biti samo ekstra profit za postojeće igrače, dok će 100 milijardi otići u ruke drugih novih nekih inovatora. Da, mijenjat će se, ali ako gledamo u tu perspektivu 3 godine, jel tako? 3 do 5, recimo. 3 do 5 godina, mislim da je dovoljno pričati o 2 neka fokus područja. Prvo je da će se postepeno tehnologija integrirati u operacije, ipak to je hospitality business, ali vidi se aktivna primjena tehnologije na način već imamo neke self-check-inove, jel tako? Već postoje neki roboti koje mogu nositi prtljagu do vaših soba, već ima neki kompleksnih softvera koji možemo upravljati energijom, a ne da mi sami moramo paliti i gasiti klimu. Dakle, to je jedna sfera. A druga sfera koju bi naglasio i koju mislim ne otkrivamo neku toplu vodu ili nešto tako, to je apsolutno broj 1 upravljanje podacima. Znači, ovo je hospitality business i hospitality ide prema nekoj personalizaciji, nekako kontinuirano dobivaš ono što želiš kao gost, jel' tako? Znači, pričamo ovdje o upravljanju informacijama prije svega u kontekstu konsolidacije informacija iz razbacanih baza podataka, iz razbacanih ladica, papira i svega toga, zatim kvalitetna obrada, da bi na kraju dana imali nešto s čim možemo raditi, a u skladu naravno sa svim data i security protokolima koji su na snazi. Zahvaljujem, mi smo potrošili dosta od 45 minuta koliko nam je bilo. Zadnji dio priče ćemo malo skratiti. Dakle, ja bih molio svu četvoricu naših panelista da u rečenici 2 kažu što bi oni da uđe u strategiju razvoja Hrvatske do 2030. godine. Onaj koji je zadnji tamo, gospodin Vanđelić, ima najkraće vrijeme razmišljanja, a drugi su u prednosti jer dok on bude govorio, oni mogu osmisliti ono što zaista imaju puno toga reći, ali reći u jednu poruku. Pa, prvo, ja mislim da je strategija prilika za razliku od strategija koje mi imamo u kompanijama. Može sve sagledati sveukupan sustav i sve ono što je društvu važno. Jel? Dakle, trebalo bi sagledati sva uska grla koja postoje. Recimo, nama se u našoj digitalizaciji pokazalo da imamo uske grla u čistoj infrastrukturi. Dakle, povećao se data promet, mi smo dizali do maksimalnih granica, negdje to nije bilo dovoljno. Znači da već i sama infrastruktura je recimo jedna od uskih grla koje imamo. Drugo usko grlo će sigurno biti edukacija. Jel? Edmund Burke, poznati irski filozof, je rekao edukacija je najbolja obrana nacije.
Dakle, mislim da bi kroz fondove, a i same kompanije, mi ulažemo oko 30 milijuna kuna godišnje u našoj kompaniji u čistu edukaciju. I to nam se stvarno ubrzano vraća. Dakle, strategija bi trebala obuhvatiti više dimenzija. Ne samo usko gledati tehnologiju, tehnologija ima svojih uskih grla, ali treba zaista gledati širi interes. Dakle, gdje je tu čovjek na kraju? Dakle, ovo što smo rekli u turističkom sektoru, milijarde će se uštediti ukoliko dođe do dalje digitalizacije. Dakle, to je nešto što će stalno trajati. To nije nešto što je sad korak, pa smo za 5 godina gotovi. Dakle, mi sad dolazimo u eru gdje su promjene se ubrzavaju, jel? I promjene će biti, mislim, one su stalne i bile, samo sad ubrzavaju. Dakle, ovo o čemu sad mi razgovaramo, ova strategija čak na ovak dugačko razdoblje, ja mislim da je optimistično. Jel? Mislim da je to predugo razdoblje da bi vi mogli napraviti strategiju koju ćete se držati, pa po isteku razdoblja novu. Mislim da je to... Ali je možemo inovirati, inače Slovenci su već napravili tu strategiju i saželi su to da žele biti Slovenija da bude zemlja za ugodan život, recimo 2030. A onda su stavili 27 točaka po kojima će to mjeriti i pokušati postići. Gospodine Kopljar, šta da kažemo ministrici Žalac, šta bi trebalo opisati u strategiji? Ma, to je, vjerujte mi, manje bitno. Dobro, mi pišemo strategije, ali ili ih ne implementiramo, ili ih samo koristimo kao podlogu za nekakav kriminal. I to je naš najveći problem. Nije to smiješno, to je naša tragedija. Zato, ja se ne sjećam kad smo mi napravili lošu strategiju. Ali ću vam reći, skoro svaku, ili je nismo proveli, evo recimo, bila je turistička strategija iz 90-ih da se napravi kao potpora turizmu 20 golf igrališta. Napravilo je se 0, odnosno ono jedno tamo koje je otišlo u stečaj u Savudriji. I herpetnu tih strategija, a recimo svaka naša operativni plan, recimo za potporu nekog dijela gospodarstva, se zapravo pretvori u nekakav ili politički sponzorski deal, ili kriminal, pa onda na kraju to dođe DORH. Hoću reći, ne postiže se onaj cilj koji je u strategiji pisao. Pa evo, ja bih molio, ajmo se držati te strategije i tih programskih ciljeva i ostvarimo što god tamo pisalo, a ne da to bude izgovor za kriminal. Zahvaljujem. Profesore? 2030. godine vidim Hrvatsku kao inovativnu zemlju koja koristi svoje najveće prednosti, a to su ljudski potencijali, i koji su iskoristili mogućnosti digitalizacije da se plasiraju među 10 najboljih gospodarstava u Europskoj uniji. Možda ta moja vizija koja sad govorim je nekako s podsmjehom možete je primiti, ali svaka vizija, i ako se dobro pretoči u strategiju, a strategija je kasnije pretoči u operativne planove, može nam nešto donijeti. Iz svog iskustva rada sa ljudima i iz mojih iskustava iz Japana i iz rada u Europskoj komisiji, velika je želja da to i napravimo. I sama Slovenija koju ste spomenuli je uzela dio naše strategije koja je proizašla iz nacionalne platforme. Lean digitalna transformacija koju smo mi razvili koristi se kao kod njih u Sloveniji. Dakle, Republika Hrvatska između 10-15 najjačih novih gospodarstava u svijetu, u Europi, zasnovano na novim tehnologijama i evo, to je ono što bi ja htio. Zahvaljujem. I naš najmlađi panelist. Mi ćemo neki u to vrijeme već biti ovisnici o tome hoće li sustav mirovinskog osiguranja riknuti ili neće. Neki će možda imati neku ušteđevinu u Privrednoj banci, drugi će imati treći mirovinski stup u Croatia osiguranju, ali vama prepuštamo svijet koji baš nije onako, nismo vam ga baš posložili kak treba. No dobro, nije ni tako strašno, ali u krajnju ruku ono što treba je respekt prema turističkoj industriji koji nam nosi gotovo 20% GDP-a. Znači, ja ću se u principu složiti s gospodinom Kopljarom, mi imamo dobru turističku strategiju koja ide prema nekoj održivoj priči, jel tako? Trebamo graditi neku dodanu vrijednost koja će, hotele koje će zapošljavati, koje će kupovati IT rješenja i slično. A evo samo banalan primjer, mi smo 2014. definirali da trebamo 80.000 hotelskih soba ima 2020. Danas ih imamo 60 i rastemo po prosječnoj stopi od 800. Meni se ta matematika ne poklapa. Znači bitno je imati strategiju, ali još bitnije se držati te strategije i povlačiti mjere koje će to implementirati. Zahvaljujem.
još jedno 5 minuta imamo za eventualno pitanja našim panelistima. Nadam se da su vam bili inspirativni. Da li imamo koje pitanje? Evo ga jedno pitanje. Samo sekundu da vidimo ili... Evo ga. Evo već trčim, od uvijek sam htio biti hostesa. Evo Ko je digao naša... ruku? Nije baš neka hostesa, ali Sad će dobro. izljubiti. Hvala. Mislim da smo svi svjedoci da kroz zadnjih 20 godina sci-fi filmovi priče o onome o čemu mi danas pričamo kao realnošću. Znači, automatsko odlučivanje, strojno učenje i slično. Oni su se već pozabavili, znači ti science fiction pisci, sa problemima šta kada stroj odluči umjesto čovjeka, a čovjek se s time ne slaže. Šta mi točno radimo i da li smo mi spremni za to da se nama dogodi to da poslovne odluke donose strojevi temeljem velike količine big data podataka, a zaključci koji oni donose se nama ne sviđaju. Da li smo taj aspekt pravnog i društvenog odnosa sa umjetnom inteligencijom usvojili? Moj čovjek, aha. Da vas čujem. Pa ja sam već rekao da mi hoćemo izraziti to i formulom, koliko tu čovjek uistinu smeta i greši. Nisam studirao psihologiju, a već tehnologiju i zato se ja uvijek zalažem, ako imate sustav dobar koji se dokazao da je ispravan i ako vam stroj to kaže, onda to poslušajte. I ja ne odgovaram na ovaj drugi pitanja, a što ako mi se to ne sviđa? Pa ne, daj otkaz, što ti ja mogu. Gospodine Vanđelić. Dobro, ovo je dublja etička dilema, ovo faza u kojoj mi sad jesmo, srećom ili nažalost, još uvijek nismo dotle došli. Jel? Ali ja to promatram na način da su to različite razine. Jel? Ovaj dio digitalizacije i umjetne inteligencije s kojom mi danas imamo posla, imat ćemo sljedećih 3 do 5 godina, nije do tog stupnja došao i mislim da ima niz etičkih dilema. Najbolji primjer vam je samovozni automobili. Dakle, ne ovo što se sad dogodilo, to se može dogoditi. Jel? Uber u ovom testu, ali ne znam, ako neko želi, pogledajte stranice MIT sveučilišta, tamo vam postoji etička dilema o tome kako bi se samovozni auto trebao ponašati u različitim situacijama koje su prometne. Jel? Dakle, vi kao vozač sigurno bi imali drugačiju perspektivu, no međutim, samovozni auto, umjetna inteligencija, treba imati nekakve algoritme kako će donositi zaključke. Pogledajte te primjere i vidjet ćete da su u većini slučajeva vama kao ljudima, odnosno nama kao ljudima, etički neprihvatljivi. Jel? Dakle, ja mislim da umjetna inteligencija će imati jednu ogromnu barijeru koju će trebati proći, a to je preklapanje sa ljudskim, ja bih rekao, sustavom vrijednosti i tako dalje, na kraju krajeva i sa našim vlastitim egom. Jer ja ako vozim automobil danas, jel, i lijevo i desno mi je ponor, ja garantirano umirem i meni izleti prekrasna srna ili neke drugo, ja ću sigurno rađe srnu nego sebe. To je ego. Jel? Čak i racija u ovom slučaju. Jel? Ne, može vas srna zakoči. Da, možda i srna se pomakne. Ali to su vam, ja mislim da su to barijere koje neće biti lako preći. Mislim da će se ići prema tome da se uvode i zakoni koji će onemogućiti da se prije nekakve ukupne odluke na tu temu ide dalje. Dakle, ono na razina na kojoj mi jesmo je razumna zamjena čovjeka na napornim, teškim, nemogućim, ponavljajućim zadacima sa umjetnom inteligencijom koja puno brže uči i ništa ne zaboravlja. Zahvaljujem. Profesore, vi ste kratko samo... Isto također bih rekao da inženjeri će sigurno morati naći rješenja kako razvijati algoritme u tom smjeru da se ne dogode ovakve stvari o kojima vi govorite i mi moramo isto naći rješenja na području i standardizacije i na području pravne regulative kako te stvari riješiti. Ali, dakle, zadatak je i inženjera i elektrotehničara i svih ostalih struka da pronađu rješenje kako riješiti taj problem. Ja moram priznati da mislim da umjetna inteligencija neće toliko prevladati da dovede čovjeka u situaciju da bude u jako podređenom položaju. Zbog čega? Jer ako čovjek sebi kroz to bude počeo oduzimati određene slobode, on će početi biti sve slabiji i slabiji. A čovjek onda će doći u pitanje njegova ugroženost opstanka. A čim dolazi u pitanje njegova ugroženost opstanka, on počinje tražiti nove modele i nove puteve u tehnologiji kako
osigura sebi opstanak. Ma ja bih morao ovo samo malo komentirati jer budući da se stvarno bavim dosta umjetnom inteligencijom, čitam puno i o ovome i vrlo često se, ja bih rekao ovako, loše prezentiraju te etičke dileme. Da li zgaziti 5 umirovljenika ili 3 učenika? Ne, ali računalo će se kad tad naći u takvoj situaciji. I kako odlučiti? Nažalost, ljudi, to je tako, ali odgovor je vrlo jednostavan. Ma ne zna ni čovjek odgovor na to pitanje. I mi svakodnevno imamo takve dileme. Čim ih budemo znali, ajmo nas 7 milijardi sjesti, izglasa, što ćemo, to ćemo reći računalo i računalo će se tako ponašati. Znači, nemojmo dileme na koje mi ne znamo odgovor, govor da će to biti problem za umjetnu inteligenciju. Pa to je problem i danas nama. Gospodine Vanđelić. Dobro, a što se tiče referenduma, anketa i bilo čega, trebate uzeti u obzir da ljudi jedno govore, a drugo stvarno misle. A to je vrlo opasno, to kad radite ankete o novim proizvodima, može vas jako zavesti. Reći ću vam jedan primjer. Kako bi izgledala umjetna inteligencija. Dakle, jedan veliki osiguravatelj u Europi je imao situaciju da je osigurao djecu na jednom putovanju, cjelokupno, koje je imalo više transportnih sredstava i tako dalje. Ta djeca su na Sjevernom moru doživjela jednu nezgodu u kojoj je jedan dio djece ozlijeđen, jedan dio je poginuo. Budući da su imali praktički putno osiguranje koje je pokrivalo svašta, podrazumijevalo se da je taj dio pokriven. Umjetna inteligencija, strogo strojno bi rekla, to nije pokriveno ništa. Tako je napravio i taj osiguravatelj. Dakle, on je rekao, gle, strogo gledano, to nije pokriveno, nema empatije, odbijenica. On je pao upola u tržišnom udjelu. Dakle, niko s njim nije htio raditi. Naime, kupci su vam konačno ljudi, nisu mašine. A ako pustite da mašine odlučuju o tome, dakle, umjetna inteligencija, imat ćete problem jer njima nećete prodati ništa. Vama su kupci ljudi. Ta umjetna inteligencija nije dobro naučena. Da je njoj dalo da se nauči i da vidi koji su impakti na tržište, onda bi drugačije odlučila. Imamo još jedno pitanje. Ovo je prekrasno. Imamo još jedno pitanje, a što se tiče Hrvatske, ne morate se brinuti za umjetnu inteligenciju, samo je spojimo na HEP-ovu struju, sama će se ugasiti, nije bed. Pa neće biti problema. Evo pitanje još iz publike. Možete li nam malo pojasniti koja su možda neka radna mjesta koja više ne egzistiraju zahvaljujući digitalizaciji? Jer recimo, ja ne moram više ići u banku. Nekad sam trebao komunicirati sa nekim koji je na šalteru, danas više ne. Isto tako što se tiče osiguranja, pa isto tako što se tiče i turističkog sektora. Kako će se to odraziti zapravo na naciju koja u ovom trenutku što se tiče zapošljavanja ima problem? Hvala. Pa da, digitalna transformacija nosi za sobom ne digitalizaciju, zato mi to i nazivamo digitalnu transformaciju. Svega, svačega, pa onda je tako i vještina koje tražite od svojih zaposlenika. Mi smo se potrudili i tako smo osnovali poslovnu školu i interne tečajeve za prekvalifikaciju djelatnika, jer nama sada trebaju djelatnici koji će s klijentima ne raditi nekakve jednostavne repetitivne poslove, platno-prometske i tako dalje, jer kako se rekli, to odradite sami od doma, već onda za nekakve kvalitetnije usluge koje danas računala ipak ne mogu obavljati. To su obično usluge sa dodanom vrijednošću, savjetničke usluge ili usluge osobnog bankara. Naravno, kako se bude više uvodilo tehnologije, pogotovo umjetne inteligencije, jer ja osobno mislim na dugi rok, kak je to rekao Michio Kaku, da će zadnje zanimanje koje će biti potrebno na zemlji biti programer umjetne inteligencije. A onda, kad i to preuzmu računala, onda neće biti ni to, a mi ćemo, nadam se, do tada već tu civilizaciju podići na nekakvu razinu da ćemo svi imati ovaj univerzalni dohodak i bavit ćemo se nekim drugim stvarima, da će ovo raditi roboti. Do tada, a tog ćemo se mi načekati, pogotovo u Hrvatskoj, jer kad vidim ove vaše prezentacije gdje je Hrvatska, pa ja mislim kad svi se budu digitalizirali i svi budu imali osobne dohotke i dolazili tu u Hrvatsku, odmarati se da ćemo i dalje biti konobari. Zahvaljujem. Jedan od principa dobre konferencije je da počne na vrijeme i završi na vrijeme,
ako ne počne na vrijeme, da opet završi na vrijeme, tako da ja bih se zahvalio našim panelistima, a mislim da naši domaćini vide da je sljedeće godine tema umjetne inteligencije, jer tek smo načeli cijelu priču. A ako vam je ovaj panel bio zanimljiv, ja mislim da bi bilo red da onda pljeskom nagradite naše paneliste. Zahvaljujem.